bona le Professor Moremi le ka ya radio mo MCRS Community Radio Station mo pitšeng ke kgolo ka la bobedi la bone mo e leng gore ba tla ba tlhahla mathata go fapafapana gomme le gore ba tla go swara tšitšeng fela. Ke na le mathata mama ka le papa ka ba hlogana ene go na le sesi o a setseng le papa and then namo le ausuela wa tropong re tsamaile le mama and then ke na le bothata le papa o tshwere o na le ngwana o sa leng a hlokofala wa 1962 o tshwere le leiri la gage le waterproof wa gage and then le phatse ya gage. So ka bolela gore mo gae mo ra tshwenyega go thoma ntwane ntse re tshwenyega go bo go fihla ko moteti masogane le mo lusa ka mo le gona re sa tshwenyega ka bolela gore le nna mo mmeleng wa ka ke bona dirusu o ka reng dipente tse khubidu furuge ke tsoga ke a di bona and then le mo godimo ga masenke go tsamaya selo and then le ko moteti ntse go le ka mokgong re bolokile bana ba babedi ba ausiaka o a setseng le papa le mamaka ka re bosigo wa lora o lora batho ba hlokofetseng and then gape wa tšhaba o re bathuši ba ba molelekisa wa emelela ene go motshwara o ba le mala.